Kanal Patriotska Srbija. Danas govorimo serijal Nacionalna istorija. Danas govorimo o knezu Višeslavu. Pre samo početka ovog videa zapratite naš profil Srpski pokret otpora na Twitteru, na Instagramu Patriotska Srbija V2, kao i možete da se pretplatite na naš kanal. Do tada sada uživajte u ovom serijalu. Što se tiče kneza Višeslava, on je vladao Srbima od 750. do 780. godine i pripadao je prvoj poznatoj dinastiji, srpskoj dinastiji Vlastimirovićima. Njegovo ime je zabeleženo u spisu o upravljanju državom ili na latinskom de administrando imperio romijskog cara Konstantina VII Porfirogenita. U tom obliku je napisano je, odnosno govori se o najranijoj istoriji našeg naroda. Jedan od citata kaže: pošto je umro Arhont Srbin, koji je prebegao caru Irakliju, po nasledstvu zavlada njegov sin, a potom unuk i tako redom Arhonti iz njegovog roda. Posle izvesnog broja godina rodi se Višeslav, i od njega Radoslav, i od njega Prosigoj, i od njega Vlastimir, i tako dalje. Kako se pominje, u ovom spisu pre Višeslava su vladala 3 kneza čija se imena slabo poznata. Jedino se zna za srpskog kneza Dervana koji je vladao u vreme cara Iraklija, odnosno od 610. do 641. godine. On se pominje i u franačkim izborima i koji je prvi srpski slovenski knez čije ime se zna. Kao što možete da vidite na ovoj fotografiji, možete da vidite Višeslavovu krstionicu i u njoj se pominje srpski knez Višeslav, u kome govori i Konstantin VII Porfirogenit. Ne samo da je ona značajna zato što, kako mnogi kažu, potvrđuje Porfirogenitove navode i doprinosi tačnosti njegovih spisa, već je u pitanju, kako mnogi tvrde, jedan od najznačajnijih spomenika srpske ranosrednjovekovne kulture u našoj istoriji. Ova krstionica je napravljena kako bi se srpski narod krštavao u hrišćansku veru. U to vreme je postojala jedna i nepodeljena hrišćanska crkva. Što se tiče same krstionice, ona je isklesana iz blokova mramora, ima šestostranični oblik, visoka oko 90 cm, a široka 120. A u pridove stranice nalazi se trondirani stubić, a na sredini srednje stranice isklesan je krst. Krstionica je za vreme nezavisne države Hrvatske premeštena u Pavelićevu Hrvatsku u toku Drugog svjetskog rata, tačnije 1942. a danas se nalazi u Muzeju arheoloških starina na teritoriji Splita. Što se tiče same krstionice, na njenom rubu se nalazi natpis na latinskom, citiram: Hec fons neptes mimt infernos vit redat illuminatos hic expiant scera sva ovd de primos vipserint parente vipt efficiantur Christis cile sad Britan confiteo trinim perine hoc Ioannes presbyter sub tempore Višeslavo divci opus bene compovsit devote in honore videlicet sanct Johannes baptiste vt intercedat pro eo clientve svo. Ili ti u prevodu, ovaj izbor naime prima slabe da ih učini prosvetljenima, ovde se peru od svojih grehova koji primaju od svog prvog roditelja da postanu hrišćani spasonosno ispovjedajući večnu trojicu. Ovo delo pokazano učini sveštenik Jovan u vreme kneza Višeslava i to u čast svetog Jovana Krstitelja posjeduje za njega i njegovih štićenika. To što je krstionica ispisana na latinskom jeziku ne treba da čudi, s obzirom da su Srbi u prvim talasima primali hrišćanstvo iz Rima, tada još uvek pravoslavnog. Da to tako vidimo i po crkvenoj terminologiji koja se od dan danas živi među Srbima, a potiče iz latinskog compater iz kog potiče naš kum ili altare, to jest naš oltar ili oleum. Nažalost, ova krstionica se ne nalazi kod Srba i povezuje se bez ikakvih dokaza sa Hrvatima, a krstionicu su u nekom trenutku Venecijanci odneli u Veneciju, a prvi put je uočena u drugoj polovini 19. veka, odnosno 1853. U Kapucinskom manastiru Redentore u Veneciji, odakle je prebačena u muzej mletačkog plemića Teodora Korena, tada su počele spekulacije da ona pripada nekakvom takozvanom izmišljenom hrvatskom krenu, za čije postojanje ne postoji ni jedan jedini dokaz. I tako se u Veneciji dugo smatrala krstionica preneta iz Nina kod Zadra 1746. ali i dokaz da se tamo nalazi nisu pronađeni, uprkos obimnim istraživanjima. Po raspoloženim podacima o Ninu, krstionica ne potiče iz tog mesta.
Danas može pouzdano da se utvrdi da se ona nalazila na prevlaci u Boki Kotorskoj, pravoslavnom manastir Svetog Arhangela Mihajla, odakle je odneta u Veneciju sredinom 15. veka. Prilikom rušenja ove srpske svetinje od strane vatrenih rimokatolika Venecijanaca. To je to što se tiče ovog, što bi se rekao, prvog videa vezanog za nacionalnu istoriju. Hvala vam što ste odslušali ovaj, možemo kažemo, audio snimak. Uskoro ide serijal vezano za ostale knezove, za ostale vladare iz srednjovekovne Srbije. Hvala vam što ste odgledali i svako dobro i od vas i od Boga. Slava Isusu.